avoka, ironji, tomate, inzabibu, inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo ukabikora iminsi 7. Ndasubiramo. Ufashe avoka, ugafata ironji, ugafata tomate, ugafata inzabibu, ugafata inanasi n'ikigori cyokeje buri gitondo. Byafasha aba bantu bakurikira. Ubikoze iminsi. Ni inyunganizi n'umuti kuri impuissance sexuelle ku bagabo bananiwe kuko bakunda kubafata, kubanyoye inzoga, kubarwaye umutima no kubabwirwa kenshi. Hari abantu bakunda kuvuga ko hari ubwoko bw'amaraso butuma umuntu atandura sida cyangwa VIH sida. Ubwoko bw'amaraso bukunda kugarukwaho cyane ni ubwoko bw'amaraso bwa O+. Abahanga benshi bavuga ko ubu bwoko bw'amaraso bugira ubudahangarwa bwinshi bwo kwirwanaho ku buryo bigora cyane virusi kwinjira mu mubiri. Icyakora abahanga benshi baminuje mu by'ubuzima bahamenya ko mu by'ukuri atari ubwoko bw'amaraso nka A, B, AB cyangwa O butuma umuntu adashobora kwandura sida, ahubwo izi nzobere zivuga ko ubushakashatsi bwakoze bwasanze hari abantu bake cyane bagira impinduka zidasanzwe mu turemangingo twabo zituma virusi itabinjiramo byoroshye. Izi mpinduka zizwi nka CCR5 akanyerezo D32 mutation. Uyu mwanya nshaka kukuganiriza ubwoko bw'abantu bamwe bagira ubwirinzi bwihariye bwo kudapfa kwandura virusi itera sida, kandi nsoza ndakubwira na Rejime igenewe abarwayi ba sida ku buryo bashobora kubaho sida nta kibatwaye. Aho wageze ni ku Buzima Info Facts, kanda subscribe n'inzogera ni bari bwa mbere duhuriye mu biganiro, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul ansenya naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima, bishatse kuvuga yuko ibiganiro by'ubuzima ari byo nkunze kubasangiza buri munsi. Noneho menya abantu bamwe bafite amahirwe yo kutandura sida n'icyo wakora waramaze kuyirwara ntikugireho ububasha. Ku mwanya wa mbere, impinduka mu turemangingo tw'umubiri cyo bita genes. Abantu bamwe bavukana impinduka mu turemangingo twabo zituma hari uturemangingo twa virusi tudashobora gufata neza ku turemangingo tw'umubiri. Ibi bituma virusi igorwa cyane no kwinjira mu mubiri. Ku mwanya wa kabiri, kubura umuryango virusi. Virusi inyuramo mu turemangingo. Virusi itera sida ikenera umuryango witwa CCR5 kugira ngo yinjire mu turemangingo. Iyo uwo muryango udakora neza kubera impinduka mu turemangingo, virusi ntishobora kwinjira byoroshye. Ku mwanya wa gatatu, ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza cyane. Hari abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye cyane ku buryo bushobora kurwanya virusi vuba mbere yuko ikwirakwira. Ku mwanya wa kane, virusi igira ifatira hake. Iyo CCR5 idakora neza, virusi ibura ifatira ku turemangingo. Ibi bigabanya cyane amahirwe yo kwandura sida. Ku mwanya wa gatanu, kurindwa n'imiterere y'uturemangingo tw'amaraso. Mu bantu bafite impinduka, uturemangingo tw'amaraso twera tugora virusi kuyinjiramo no kuyigwiza. Ku mwanya wa gatandatu, gukumirwa kw'ikwirakwira rya virusi mu mubiri. Niyo virusi yagerageza kwinjira, birayigora cyane gukwirakwira mu turemangingo tw'umubiri. Ku mwanya wa karindwi, umubiri ushobora kuyirwanya kare. Hari igihe ubudahangarwa bw'umubiri bwica virusi hakiri kare mbere yuko itangira kugwira no gukwirakwira mu mubiri, umuntu akabaho ari umutamenwa. Ku mwanya wa munane, kuba virusi idashobora gufata ku tuntu twihariye tw'uturemangingo. Virusi ikenera utuntu twihariye tw'uturemangingo tw'umubiri. Iyo tudahari cyangwa twarahindutse, virusi irahagarara. Ku mwanya wa 9, kurindwa n'ihinduka ry'uturemangingo ryihariye. Iri hinduka riba ryihariye cyane kandi riboneka ku bantu bake cyane ku isi, cyane cyane mu bice bimwe by'Uburayi ndetse na Afurika. Ku mwanya wa 10, ubu bwirinzi ntibwuzuye ku
bantu bose. Nubwo abantu bamwe bafite iyi mpinduka bashobora kugorana kwandura, ntibivuze ko badashobora kwandura burundu mu bihe byose. Hari igihe bandura bitewe n'impinduka zidasanzwe z'umubiri. Ku mwanya wa 11 abafite impinduka mu turemangingo twitwa CCR5 akanyerezo D32. Hari abantu bavukana impinduka mu turemangingo yitwa CCR5 akanyerezo D32 mutation. Iyi mpinduka ituma umuryango virusi ya HIV inyuramo mu turemangingo utaboneka cyangwa udakora neza, bityo virusi igorwa cyane no kwinjira mu mubiri wabo. Ku mwanya wa 12 abafite ubwirinzi bw'umubiri bukomeye cyane. Hari abantu bake cyane bafite ubudahangarwa bw'umubiri bushobora kugenzura virusi igihe yinjiye ku buryo idakwirakwira vuba. Ku mwanya wa 13 abitwa elite controllers. Mu bushakashatsi hari abantu bake banduye HIV ariko umubiri wabo ukayigenzura yonyine igihe kirekire badakoresheje imiti. Aba bitwa elite controllers. Abahanga bavuga yuko bakunze kuboneka ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 14 abantu bake cyane ku isi. Iyi miterere iboneka ku bantu bake cyane cyane mu bice bimwe by'Uburayi na Afurika. Ku isi yose ni igice gito cyane cy'abantu. Niyo mpamvu ari ngombwa ko abantu badakwiriye kwirara ngo ntibakwandura Sida. Muri make ni ingenzi kumenya ko nta bwoko bw'amaraso bwonyine butuma umuntu adashobora kwandura Sida burundu. Icyo abashakashatsi babonye ni impinduka zidasanzwe mu turemangingo zishobora kugabanya amahirwe yo kwandura kuri bamwe mu bantu bake cyane. Niyo mpamvu uburyo bwize bwo kwirinda HIV/AIDS bukomeza kuba kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, gukoresha agakingirizo no kwipimisha buri gihe, kandi umuntu agakora ibishoboka byose akifata kugeza igihe azabana n'uwo yashatse gusa, kugira ngo nibura arwanye ibyago byo kwandura virusi itera Sida. Bonasi ku bantu bamaze kwandura Sida ni igikakarubamba. Ushobora gufata igikakarubamba ikibabi kinini ukagisekura mu gasekuro, hanyuma ukajya ufata ikiyiko cy'igikakarubamba ukakivanga n'ikiyiko cy'ubuki ukabinywa mu gitondo, ukajya ubikora mu gitondo ndetse na nijoro. Ubu ni ubudahangarwa bwinshi bwo kutagira ingaruka zo kwandura Sida. Kandi ikindi abantu bakwiriye kurya salade y'imboga nyinshi igihe cyose bagiye kurya, nko ku ifunguro rimwe rya mu gitondo bagakunda kurya imbuto, cyane zikaba ari imbuto gusa, kandi bakirinda kurya ibyo kurya bya nijoro, kuryagagura no kurya cyane, no kwirinda kurya ibyo kurya mvaruganda byatuma bagira ubuzima bwiza butajegajezwa na Sida. Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye buri munsi, bashimiye yuko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, namwe mwiboneye yuko ibiganiro byacu tubagezaho bibagirira umumaro mu buryo bwinshi. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ibiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Ubwo akaryoshye kadahora mwitama ntashire, ahubwo akarekwa cyakora akaryoha hasubiwemo. Munyemerere mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends. Bye bye. Iyo ndwara yitwa migraine mu Gifaransa ni nako kaberetwa mu Kinyarwanda. Ni amazi make mu mitsi ugakamuriramo indimu. Reka mvuge nk'abantu barwaye indwara bita karizo. Iyo ndwara bayita hemorrhoide, yarangiza ni indwara ifata urura runini cyangwa se runini ibita gros intestin, n'urura ruhererekanya n'amara mato bihure ko tubita appendice. Yarangiza ibitabaye amaraso byose biza muri urwo rura bikarugendamo kugeza ubwo amaherezo ruzamenwa hanze ugiye kwituma. Urwo rura rero rukenera imboga, urwo rura rukenera imbuto, urwo rura rukenera amazi, kandi urwo rura rukeneye amahoro. Kubw'ibyo iyo rutabonye ibyo, ahubwo rukabona umunyu, rukabona amata n'umukati, rukabona fromage, rukabona impagara zo mu bwenge, rujya rwumagana, rukabura ibyo bita fibre. Yarangiza rwamara kumagana umwanda ugatindamo, ku masaha yabigenewe ugatangira kwituma biri hasi ya rimwe ku munsi, kandi umuntu agenewe kwituma abyutse amaze kurya ibya mu gitondo na nimugoroba, agenewe 3 ku munsi. Isaha iyo ariyo yose
ubonye utakituma kabiri ku munsi uri kuri rimwe nyuma ukazarenga rimwe ukajya kuri kabiri, jya umenya neza ko amara yamaze kugira ikibazo, tesha hakiri vuba utaza kuzisama wasaye. Kubera iki? Ubusa naho iyo wiriwe utitumye ubasa n'umuntu wiriwe atakoropya inzu ye, ubwo rero buri mu mwanda. Iyo myanda rero ibayemo amaherezo iranuka, amaherezo irabora, amaherezo irazibya, yarangiza amaherezo ukazituma nabi. Ni iki wakora rero warwaye hemorrhoid? Ufata itunda bita pome, ugafata karoti, ugafata tungurusumu eshatu. Pome ni imwe, itungurusumu eshatu ni karoti imwe, ukabikatakata neza nimugoroba, ukabirya wenda kurya nimugoroba, bikabanziriza igaburo rya nimugoroba ariko nta nteri habaye. Yarangiza ukabikora iminsi 7 udasiba. Wagera ku manywa ugafata igitunguru cyawonyo gitukura, ugafata indimu, ugafata amashu mabisi ibiyiko 3 byayo, onyo itukura ikaba ari imwe, indimu ikaba imwe. Yarangiza ugize amahirwe wabona ya indi yamaze gutukura y'umuhondo, yarangiza ugafata amababi ibiyiko 3 by'amashu mabisi, yarangiza ukakatakata neza ukavanga, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Yarangiza iyo bita d'olive, abafaransa abongereza ni olive oil. Yarangiza baswahili bo ni muzayituni niko bacita. Iyi salade igizwe na onyo itukura, indimu, ibiyiko 3 by'amashu, elayo ibiyiko 2, uragenda ukabikatakata neza ugahuza. Uyu muntu akabirya yenda kurya ku manywa, akabikora iminsi 7. Yajya kuryama nimugoroba akuhagira aho hantu ha hemorrhoid externe, aho hemorrhoid yasohotse. Yarangiza ubwo wenyine agafata ubuki bwiza amaze kwiyuhagira akahasiga akaryama. Iyo irimo ari interne bivuze ngo no kwituma birakugora. Yarangiza ukituma amaraso wabara ibyo bita gonflement de veine. Yarangiza urabirinduka, yarangiza ugafata bwa buki kuko wamaze kuhoza ukabusiga ku rutoke ukabwinjiza bukavura izo bita veine anale. Yarangiza n'inyuma, yarangiza ukabikora nabyo iminsi 7. Uwo ni wo muti wa hemorrhoid.